Reka nizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri amahoro. Ikaze kuri TV bose babireba icyogere mu nkuba indwanyi cyane. Murabizi ko dusesengura tukabagezaho ibivugwa mu myidagaduro ya hano mu Rwanda. Kuri ubu igihari cyangwa guhera ku munsi w'ejo ngira ngo iyo nkuru yaguciye mu maso. M IRENE ndetse na DORCAS na VESTINA cyangwa VESTINA na DORCAS bamaze gutandukana. Ni nyuma yaho hari hashize iminsi igera kuri 5 cyangwa icyumweru basohoye indirimbo yabo nshyashya yitwa Adonai. Ni indirimbo yakorewe tour ku Isimbi TV no ku yandi YouTube channel atandukanye. Abantu babona ko M IRENE n'aba bana b'abakobwa babanye neza. Ni ukuvuga ngo ugiye ku Isimbi TV urasanga ikiganiro bahakoreye kimaze kurebwa inshuro 148. Kuri ubu nyuma yaho ku munsi w'ejo M IRENE yatangarije ko we na VESTINA na DORCAS batandukanye. Igihari nuko umubyeyi wa babana ariwe mama wabo yanditse ibaruwa ifunguye muri rusange isa nkaho igenewe itangazamakuru. Ku rundi ruhande M IRENE nawe iyi baruwa hari amagambo yayivuzeho ashyira mu majwi uwitwa Karangwa. Usibye n'ibyo kandi anashyira mu majwi abandi batandukanye yerekana ko abangaba bamugambaniye cyangwa ko abangaba hari ukuntu bafite uruhare mu kuba M IRENE hamwe na VESTINA na DORCAS batandukana. Tugiye kurebera hamwe rero uko bimeze, tunarebere hamwe imvo n'imvano y'iki kibazo, turebera hamwe biri mu itangazo mama w'aba bana witwa Uzamukunda Elizabeth yashyize hanze kugira ngo akureho urujijo. Ndetse nyuma yaho turi burebere hamwe impamvu ki Karangwa ari muri ibi bintu. Karangwa usaziye muri entertainment hano mu Rwanda. Karangwa wagiye akora ku maradiyo akomeye nka Radio Salus, ku Isango Star. Ngira ngo naba M IRENE bakunda itangazamakuru bareberaga kuri Karangwa. Twibaza impamvu ki Karangwa agiye kubika imbehe ya M IRENE kugira ngo atandukane n'aba bana. Mama w'aba bana yanditse mu izina ry'umuryango we n'iry'umugabo we ariwe Staff Sergeant Nizeyimana Mazimaka. Ni ibaruwa mbona ifite amakopi agera kuri 4, ariko reka nse nk'uhera ku gikomeye cyane abangaba bapfuye. Ngira ngo muzi YouTube channel yitwa VESTINA and DORCAS. Ubaye utayizi ntabwo wabukunda babana. Iyi YouTube channel bivugwa ko ariyo yakuruye uruntu kuko uwitwa M IRENE Murindahabi aba bana bafitaga nka papa wabo yabashutse cyangwa yabahenze ubwenge. Mu kubahenda ubwenge M IRENE yikubira ishene ya YouTube kugira ngo abashe gushyiraho ibiganiro by'aba bana ndetse n'indirimbo zabo. Ariko igihari nuko M IRENE nyuma yo gusa nkaho ashimusa iki kintu cyangwa icyo mu mategeko icyitwa mu mategeko ngo kwihesha ikintu cy'undi muntu. Yego nibyo yashyizeho indirimbo z'aba bana, ashyiraho iriya yitwa Kanyibarebere, indirimbo zabo rwose yitwa Nahawe Ijambo. Ashyiraho n'indi yitwa Papa,
ariko iyitwa Adonai niyashyirwa kuri iyi YouTube channel. Reka mbereka akantu gato. Wifashishije site yerekana uko YouTube channel zinjiza amafaranga, ugasacinga channel yitwa VESTINA and DORCAS, ubona ko ni shene byibura amagingo aya iri hejuru y'abasubscribers 6,000, ishobora kuba nakaba hafi mu 50,000 cyangwa 30. Iyi shene ya YouTube ya VESTINA and DORCAS, indirimbo zose ziriho zimaze kurebwa inshuro 5,100,000. Hariho indirimbo cyangwa ibiganiro cyangwa ibyashyizweho 11. Ku bijyanye n'amafaranga aricyo nyamukuru giteye M IRENE gutandukana n'aba bana, wifashishije ino site, ubona ko iyi site yerekana ko iyi shene ya YouTube ya VESTINA and DORCAS yashinzwe mu mwaka washize mu kwezi kwa 7 itariki 2, bivuze ko yujuje umwaka iyi shene ishinzwe. Mu yandi magambo, iyi shene ya YouTube yakabaye iri cyangwa ari umutungo bwite w'aba bana, ndetse ibyinjiramo cyangwa ibyinjizwa n'iyi shene, kuko ni shene iri monetize nk'uko benshi mubizi. Ibyinjizwa n'iyi shene aba bana bakabigiraho access, dore ko ni batoya, nta myaka y'ubukure bafite, ndetse usibye n'ibyo ngibyo M IRENE kwitwaza ngo ni amasezerano y'imikoranire bari bafitanye, agakora ibintu biri mu kirere, ababyeyi baba bana cyangwa ukwiye kubahagarira mu mategeko nabe involved, nabyo ni ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo ishingiro ry'iki kibazo nuko VESTINA na DORCAS bashinze YouTube channel bafashijwe n'uwitwa Ndayisaba Prince ubimusanze. Noneho aba bana kugira ngo bisange i Kigali, hari uwitwa Mawombe ari we wabahuje na M IRENE kugira ngo abashe kubafasha gutwika. Usibye n'ibyo, M IRENE ngo yashutse aba bana abaka password ya shene yawo. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose yaciye kuri iyi shene ya YouTube cyangwa yinjijwe n'iyi shene ya YouTube yagiye mu mufuka wa M IRENE. Icyo ni kimwe. Icyo gihe famiye imenye ibi ngibi, yumva yavugishije M IRENE, bahurira mu Kiyovu, bamusaba ko yarekura YouTube channel. Ni mu mezi ashize, ndumva ni nko mu kwezi kwa 4 kwa 5 k'uyu mwaka, ubundi nibwo iki kibazo cyatangiye gututumba. Ariko noneho M IRENE arinangira kugeza ubwo indirimbo yabo ya gatatu yasohotse ishyirwa kuri shene ye bwite ya YouTube cyangwa shene ya company ya M IRENE Entertainment Empire. Bivuze ko indirimbo yayigize iye. Hari amafaranga abangaba bagiye bahabwa, harimo atandukanye bagiye bahabwa nk'inkunga, ariko ngo M IRENE aya mafaranga nayabahe.
muri rusange aho tugeze cyangwa aho twari tugeze nuko mu bigaragara ari ababyeyi ba VESTINA na DORCAS bashakaga amafaranga, which is true. Mamba y'umwana ihembura nyina, niko mu Kinyarwanda tubivuga. Twemera ko ndinda mwana ari ndinda mubyeyi, ndinda mubyeyi ari ndinda mwana. Twemera ko urukwavu rukuze rwonka abana, nubwo abiyi minsi bimuvuga ko urukwavu rukuze barurya. Rero Irene mu bigaragara nuko amafaranga aricyo bapfuye. Mu kanya gato nari nkomoje ku kijyanye n'amafaranga YouTube channel yinjije mu mwaka imaze cyangwa ishobora kuba yarinjije, kugira ngo mwumve uburemere ki buri muri ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo mu mwaka ishena YouTube imaze birashoboka ko yinjije ari hagati $1,600 by'idolari ndetse $25,900 by'idolari. Ariko kugira ngo ibi ngibi wenda bibe accurate ku rwange ruhande, mbona ko iyi YouTube channel ishobora kuba yarinjije asaga $3,000, 4 cyangwa 5 mu mwaka imaze, which is true. Kuko by default abazi bya YouTube ngira ngo murabizi, muzi ko iyo ikintu cyawe kirebwe inshuro miliyoni uri hafi kwinjiza hafi $1,000. Shene yaba bane maze kurebwa inshuro miliyoni 5. Rero ufashe iyo mpuzandengo cyangwa ufashe iyo mibare isanzwe iriho benshi tuzi, ugakuba cyangwa ukagabanya, ubona ko byibura $5,000 kuva muri 2020 kugeza muri 2021 byinjijwe n'iyi shene ya YouTube. Tudashyizeho amafaranga ibiganiro M yagiye akoresha aba bana nabyo byagiye byinjiza kuri shene ya YouTube ya The Choice Live. Byerekana ko nyine ababyeyi baba bana mu by'ukuri nubwo bivugwa ko hari ababagiye mu matwi cyangwa n'ibindi bitandukanye, ariko igihari nuko amafaranga yinjijwe n'aba bana binyuze mu mpano yabo mu by'ukuri nta nyungu babibonyemo, usibye kuba M Irene yarishyuriye aba bana ishuri, yumva, ndetse hamwe no kubagurira imyambaro. Ndumva ari ibyo ngibyo. Rwose ndumva ari ibyo ngibyo. Se buri ishuri Irene rero. Aha. Ukuvuga ngo M Irene uyu munsi yakaba yatanze YouTube channel ya VESTINA na DORCAS. Ubu tayari rwose ku itariki 9 ku munsi w'ejo cyangwa ku wa mbere ushobora kumva M Irene atawe muri yombi. Umuvande. Ereka wenda nigiye ku bya Mike Karangwa hamwe na n'uyu Benoit kiri gutohoza amakuru ye, ndetse n'undi witwa Aimable. Nabonye Phil Peter ikintu yanditse wenda ndaza kubigarukaho ukwabyo, ariko igihari nuko iyi case iri kuvugwamo uwitwa Mike Karangwa hamwe n'undi wateguye iyi campaign yo gufasha abahanzi bakora ibya gospel hano mu Rwanda guteza imbere imishinga yabo. Impamvu rero abangaba bari muri ibi ngibi ni inda nini. Uyu Mike Karangwa wenda ntago ngiye kumuvuga nabi, ariko ikigaragara nuko iyi entertainment iri moderne
cyangwa iki kibuga kiri moderne cy'imyidagaduro. Uyu Mike Karangwa n'abandi batangiranye hepfo yo kuri za Sarusi, uko iminsi yagiye itambuka, bagiye batakaza credibility n'igikundiro muri entertainment iriho kuri ubu ngubu. Uyu Mike Karangwa, for your information kugira ngo mubyumve neza, yashinze YouTube channel ye bwite, ni yaba successful cyangwa ni yatera imbere tubihuje n'izina afite. Cyo ni kimwe. Mike Karangwa sibye nibyo, mu gihe cy'umwaka ndumva amaze kuzenguruka ku maradiyo abiri. Yagiye kuri BNB FM umwezi gitangira, afite ikiganiro cyitwa ngo K&K show, cyitwa ngo Karangwa and Kabendera show, cyari kimeze nka Sunday night cyangwa nka The Choice Sunday, biranga. Ava kuri BNB FM umwezi, Mike Karangwa ajya kuri Vision FM, naho biranga. Kuri ubu ngubu asa nk'uwasubiye nanone n'undi kuri chaîne ya YouTube, aho n'ubundi ari gukora ibintu bitandukanye. Rero nakabuza abangaba bari muri ibi ngibi bitwaje icyambere imfashanyo aba bana bahabwaga, kuko zo zirahari twe kwitindaho. Si rimwe si kabiri twabonye M IRENE agaragara nk'umuntu mwiza, nk'umusamariya mwiza, agaragara rwose nk'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'imigisha, agaragara rwose nk'umumarayika kari gufasha aba bana, which is good. Ariko se ni kuki yavugaga ngo ubufasha bugenewe aba bana buce kuri we? Yego, kandi nanerekane ko byibura hari n'ubufasha bwaje bugenewe abo bana. Nibyo koko yabahuje n'abakomeye muri industry. Aba bana bagiye kuri RBA mu kiganiro cy'uyu muvandimwe Lucky ku Isimbi TV, hari amaze kuba nko mu rugo, kuri The Choice Live ni nko mu rugo, n'andi mashene yakwifuza aba bana bakora ikiganiro, byaba ari ibintu byiza. Ariko icyitwa ifaranga, aba bantu bari muri iyi case bishoboka ko bafitiye ishyari M IRENE ko abakiranye kandi baramutanze mu bintu, bakavuga bati reka tubikubite hasi, reka tubisenye. Gusa IRENE nawe si shyashya, kuko hari ibyo wenda yakabaye yarakoze cyangwa akora yagiye yirengagiza cyangwa atakoze, kugira ngo aba bana wenda babone inyungu, nabo babone inyungu, n'ababyeyi nabo babone inyungu muri ibi. Kuko urumva ubundi IRENE aramutse rwose anajyanywe kabishywe banamushinjije ibyaha bikomeye, mbona rwose bashaka gufungisha umuntu burundu, harimo ati ibyaha byo kunyereza umutungo, ubuhemu n'iyicarubozo. IRENE Murindahabi yakoreye abana banjye ndetse n'umuryango muri rusange. IRENE ashobora kwibona aha, reka ndekera aho ngaho, ndekera aho ngaho. Kandekera aho ngaho rwose. Gusa nuko bihagaze, tugenda tubigarukaho gake gakeya turebera hamwe n'ibindi biri kuvugwa, ariko sofa nuko bimeze. Ubona ko M IRENE byamurakaje ndetse ko atabyishimiye muri rusange. Mugire ibihe byiza aho muri, Imana ibaduhere umugisha.